dot minulapa ulanaw na HakhaNet ni lunglom te in ng kut kanit na tutan HakhaNet ni Thawngchimnak chimding min ha chu Relief and Rehabilitation Committee for Chin IDPs ni ralzaam tangka singzurep leng bawmhnak ampek chang Hakha facility quarantine chami manung puret an thlah than chang na thongni kumkul in thongni kulakhat Chinram tangka kum pengkip cha tangka phawtzamh mi konga cheu-khat ni hmunning an chim cheu Hakha Technology Student Union ni Hakha sii-inn murhu an hlut Thantlang facility quarantine an chamin ha manung somthum le panga chu tlamtling tein an zohkhenh na Thantlang manlo thilri chawkpiaknak cawnpiaknak an tuah Hakha COVID-19 Response Committee ni may thlah nga tiang bawmhnak singza le somthum le panhnih leng hmu chang Mizoram Cozah ren tunha ni COVID-19 dawhnak cha an thlalhaw chung in zatuak pasha an pek tuah chung thawng karak chimlai Relief and Rehabilitation Committee for Chin IDPs ni ralzaam tangka singzarep leng bawmhnak ampek chang Relief and Rehabilitation Committee for Chin IDPs ni Myanmar kap le shamlai ka dawnak ronga harnak atong mi ralzaam na cha tangka singzarep leng bawmhnak ampek chang tia kan thei RRCCI hi alhana Chinram khallei phu in arakal mi an sina in kadawnak ronga harnak atongmi ralzaam na bawmhnak cha ati in thongni kumkul mathla kulasari manung kulasari ni Relief and Rehabilitation for Chin IDPs tia phu an dakdir bawmhnak angkol jama I tangka sing thawngkhat leng amhu chang RRCCI hi ram khallei in akalmi kan raksiko na in naibom an thlak nu manung tampi an thi nu tampi hlemma an torle harna an ton kan thai khan RRCCI hi manung kulasari ni kan dirmi si atu hi thlakhat phai kan kal hi chonga bawmhnak kan halmi le kam hu mi hi atangka in sing thawngkhat leng asi chu chunga singzure rong hi bawmhnak kam pek chang tangka lu chhuanak zong felfaite in control ko chun bawmhnak kam pek min ha kamma Chinram kul chung ralzaam cha longa silo in rakhainram kul chunga ummi kamma chimmi ralzaam cha zonga kam pek chun zan nai an khwa ummi ralzaam na chu an phachang tun zakhat choknak tangka singkul le singa zong kangkot chang ha tia RRCCI chimphon nak nol ngai tu mai nangoi ni ta hakha phosa chim RRCCI ni hin kadawnak ronga athi mi hlemma atwar mi le in akang mi te ben tuk jong bawmhnak ampek na tondewa nan chawwa khwa manung pasuri an thi pukwa hlemma an twar amma jong chu adang te in bawmhnak ampek na athi mi hi manung pakhat tangka singthum hlemma atwar mi singkhat le in akang mi singkhat ti in bawmhnak ampek na chun matupi mindat palawa ti ben tuk karlak motol hanman hi afak tuk atlombik singsiri rong asi Muzo azwa daw mi mandalay repeated ben tuk cha moto hi kamani asi kho chung in trombaw kan laktia mai nai wen ni achim chap RRCCI ni ramkam chawza sin ralzaam na bawmding le torel piak ding in thil phun kwa jong an hali achol han chang tia kan thei Hakha facility quarantine chami manung puret an thlah than chang ha COVID-19 zotnak he petla in Hakha ko chunga facility quarantine chami manung zale somile pathum chunga manung puret nikulune khat an arkhumi ani chan atling chang cha mai thla na siri an thlah than chang ha tia kan thei hi kong he petla in Hakha Peng uzung latlai min uni Hakha ko chunglonga ramleng le in arak lungmi tal in mai thla na nga tianga zala somni le pathum facility quarantine chiah an si manung zai mazat chu zotnak chak an se chang atu an chwak min ha zong hi zotnak chak an sin hu in aphi chwak negative an si cha atu bantuk in chwatar hi an si facility quarantine in nikulene khat arkhum an si an chwak nu zonga stay home in nasari chung an umri lai da Hakha phosa chim ngandam nak zong ni andam ko tia thong athan I an chwatar mi hi Hakha ko chunglong manung puret an se chang I Chinram kul chung zotnak chakmi manung zan hi le somko le puret chunga zotnak nei pakhat am hu I Hakha sii-inn pi thlobul asitia kan thai
thawngni kumkul thawngni kul lekhat Chinram tangka kum Peng kip chiah tangka phawtzamh mi kawnga cheu-khat ni hmunning an chim cheu thawngni kumkul thawngni kul lekhat tangka kum chiah Chinram kul chung Peng kip chiah hmanding mi tangka phawtzamh na kawnga atlom deuh le atam deuh ti in chiah Chinram kheltu cheu-khat ni hmunning atang le bantuk in an chim Chin National League for Democracy Party Chairman Pu ngai sakni kumkhat cha I pengkip batches an thantik I irwalte idi in thanding ti hi chu asakhawelo ramkul chawjani Chinram kul chung huap irwalte in phawtzamh le an than kho na kha cha thate in an itimlam alhan kan in khwa an rakhan chung ding hi a har ngai alhan kan te in khwa an khan lawa chun pengkhat le pengkhat tangka an than nak a arul lo khau ko asana in kumfatin batches an thanning zawa mizapi ni kan thai chobang hakha le phalam hi atambik an seton chun pakhat veri mi chu minister atwan tu I pengle mi hmun a tangka hi tamdeu in an than I adang atang mi chu atlom bikton chimkawa chun hi thil dik lo le thil kalning aselo Chinram hi atak tak a chun athang chaukhau ri lo mi Peng kan tam tukri kan than chau kho nak ha cha a kumkhat cha tangka an than mi zong hi amhmun an zo ok ase kumfatin tangka an than mi kan zawa chun chief minister atwam mi Peng hlut speaker atwam mi Peng hi tambik siding in an soi sam mi kan zau thik a tangka an thanning hi adik shrim lo tlukran na shrim lo tia chimkho ase tia da Hakha posa chim Bajes an soi sam ningle an phawtzamh ning kong he petla in matapi hlut palai pu anglian ni thawngni kumkul lakhat tangka kum cha a zala somni le pathum billion man se tia thawngni kumkul awi khatnak hlut lakrok meetinga bia fetar asi tangka phawtzamh nak a Hakha Peng hi tambik an soi sam le phawtzamh an si tangka soi sam mi hi apik in lamsul cha a hmanding an si lamsul hman a bithongsu lampi asitia chawjani apom mi hmun a tamdeu in soi sam piak an si tukum cha a batches tamcham soi sam piak mi chu Hakha Peng an si arwang chu Hakha hi Chinram kul khulapi asi chun Hakha hi bithongsu lam aton nak bik hinjong asi hi batches soi sam mi chung in bithongsu lam asami Hakha kanko lam Hakha matupi lam Hakha mhando lam Hakha Thantlang lam ti in ramri tiang lam aton di cha a atam khunna asitia da Hakha posa chim thawngni kumkul chung awi khatnak hlut lakrok meetinga thawngni kumkul lakhat tangka kum cha a zala somi le pathum billion man se tia bachanak an tuah I pengkip a hmanding tangka soi sam nak le thamphot nak jong an tuah jang tia kan thai daina kasi Hakha Technology Student Union ni Hakha sii-inn murhu an hlut. Hakha sii-inn Hakha Technology Student Union ni murhu an hlut na tia mai naruk a kan thai. Hi kong he petla in Hakha Technology Student Union President Thantlang ni Hakha kuchunga mi siang in asicha ale Hakha a zotnak angai mi mu an sitik a siboile narspol ni max and hair lai an chanba lai tia kan ruwa cha kan hlut na hi asi. Tangka tampi kan nei lo cha a kan tikho tok in murhu bom khata somnga atalmi bom kwa kan hlut na tia da Hakha posa achim hilan zonga pelewa lei ka daw nak ronga atlum khawlomi Hakha GTI sang ina akai mi kan hoile pol kha eile din leya bawmhnak cawkpiaknak tia Technology Student Union President ni achim chap Hakha GTI sang ina hin sanghak sia di lak manung zanga le somret le panhien tia kan thai Thantlang facility quarantine an chamin ha manung somthum le panga chu tlamtling tein an zohkhenh na Hakha COVID-19 zohkhenh hmumi case number zala somnga he kale in moto achiti mi le achungkhat manung somthum le panga chu Thantlang facility quarantine an chanha Thantlang COVID-19 rumben na committee ni phel faite le tlamtling tein an zohkhenh na Hi kong he petla in Thantlang COVID-19 rumben na committee chairman le Thantlang Peng ukzung lutlai u ang shemin ni atu tianga facility quarantine kan chamin ha hi manung somthum le panga an si hi kan chamin ha hi an dam kau chun chawjani jingrol le zan le rol he thate in kan chawkpiaknak natala sang ina hin zun in na akhat chang I arian ran kho chung in kan chawkpiak chol na
chun jingka khodai le changka in pepuri le lakphakti zong bawmhnak pe tu na he ibom in kan pek kaun ha an ngandam nak le zong atulutu in cheknak le zohkhenh kan tuah na chun an umnak khan zong ni fitin te in rungrul thanak si kan ka peng an har sol lai tia TV solong he kan cheu-khat chun mei amit sol lai tia solar zong kan bawmhnak tia da hakha phosa chim COVID-19 zotnak angai mi case number zala somnga he nainiam in a min ha chu Hakha University sang ena facility quarantine cha an si an di lak a manung somnga le pakhat an si thudir na konga kan tlam atling ngai kauna in chawza bawmhnak thong in aselautia facility quarantine cha mi manung pakhat ni mei na roka da hakha phosa arak chimbal Thantlang manlo thilri chawkpiaknak free home delivery service cawnpiaknak an tuah Thantlang COVID-19 community hani manlo thilri chawkpiaknak free home delivery service ningchang chonnak an nei tia maini seria kan thai hi kong he petlai in Thantlang COVID-19 volunteer team leader asimi salain kep chinthang ni kan team leader chungtar asimi Dr. Victor Boylian le Dr. Bekthazon ni pumpak irumven na kongle thilri chawkpiakning le phawtzamh ningchang akan chim chun hiti hin nan to lai te mi musaknak practical zong tlingte in akan chim atu tianga volunteer training in min ape mi hi kan dilak in manung somnga le pret kan sitia da hakha phosa achim hi kan to nak arwang hi Malaya Thantlang khonha a zotnak angai mi antam soli khutsung lockdown an to sola chun chungkhar her hai chok a her lai cha a manlo thilri chawkpiaknak kong hi akan cawnpiaknak asi zaitik in da thok asite lai te chu kambo ruak zul in kan thante lai tia salai kep chinthang ni achim chap Thantlang volunteer phu hi Thantlanga facility quarantine and chamin ha zohkhenh le COVID-19 kong he petlai in a her nak pawa achol chang cho mami and si tia kan thai enita kasi Hakha COVID-19 Response Committee ni mai thla na nga tianga bawmhnak singzala som thumle panhi leng an hmuchang Hakha COVID-19 Response Committee ni bawmhnak an halmi chungin mai thla na nga tianga singzala som thumle panhi an hmuchang tia mai thla na seria kan thai hi am hmunning kong le am hmunning kong phe petlain Hakha COVID-19 Response Committee Chairman Salai Vanchin thangni Hakha ko chunga abik in phuthum in kani than ha I pakhat na a biaknak le kan hal ha panhi nak a company nei min ha le pathum nak a sangret chunga bawchan mi pol kha cha in kan pek na I bom kan hal ha ramlang lai tu hisu ko fan mi in bom kan hal ha tia da ha ka posa chim kan chol chang ning hi atam ngai chang chulak a api big in kan to mi pakhat nak a hakha si in cha a har hai mi si le COVID-19 rumven nak cha a har mi pol le PPE zakhat kan cha pyak leon ha panhi nak a facility quarantine an cha min ha hunthuma chawzani abam min ha pin lai I achan baw mi pol kan bom ha Hakha kholai I facility quarantine a min ha chu ti an har ngai chuban tuk acham baw mi pol kha bom kan hal pyak na facility quarantine an cha min ha rol pek song kan naw lin ni chunjan in ani thlang I an zohkhenh na pathum nak a kan kolam le matopi lam lai kha achung lai twan baw ngai tu bom nak in kan kha na matopi lam lai hi chu achung lai twan baw ngai tu manung ani phak zo lo cha a chobuk sang upa pol le minau pol he ibom in kan kha ti na pali nak a home quarantine mi pol zo phal na kan ngai sang in kan ni then ha I ngendam nak lai twan baw ngai tu na le kan naw le ibom in kan zo phal na tia achim chap atu tianga Hakha COVID-19 Response Committee a volunteer minchazin IPMI andi lak minung zanhi le somli le paret an se chang tia kan thai ramlang thong korak chimlai Mizoram Cozah rian tuan tu ni COVID-19 dop nak a an thlo chung in zatuak pasha an pek
Mizoram Chief Secretary Nak in Mizoram Cozah rian tuan tu vel te ni tutan COVID-19 zot nak daw nak sa ti in December hatiang an thlo chung in zatuak panga in pasatiang pekding may nga a an fetar hi bachana hi Mizoram Cozah tanga rian tuan nak Association som sri le panga in tuan baw ngai tutal in zohkhenh nak an tuah mi si Mizoram Cozah rian tuan tu vel te ni tukum December hatiang an thlo chung in group penhia than in pekding in an lungatling an pekding ning chu group ABC ni zatuak pasale group D ni zatuak panga ti in pekding in an lungatling ti in may ruk zona TV Thawngchimnak ni achim hi an meeting nga pulal numoy ani tutan COVID-19 zot nak ronga Cozah tangka lutchwak azor I hipin na tangka zay mazat manchap ahari nakong Jun Cozah rian tuan tu vel te ni Mizoram le mi phun zon ro nak thinlung he hiban tuk in an thlo an pek mi sunga lunglom nak ngan pi an nei nakong achim hi meeting nga akai mi Cozah department le association kip upani tutan COVID-19 irarin nak le zohkhenh nak a thazang chua ahar nakong ro anak an chua pi chiao tia kan thai dot mi nulapa ulanaw na tutan HakhaNet Thawngchimnak chu hivel in kangol rilai azau tu le angai tu nandi lak chunga kanilom ni thon sum kasi